kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Anya day tararamida Mary anak ko. Dalusak ti bodega nang. Apay nga raw ngayon war mo dagiti na ikarto na papapail kan badbadaw. Ibasurak dagitan nanang. Ibasura tayon, tapno mausar tayo ti bodega. Anya? Apay ayan nanang. Iti anya makagapaw nga ibasuram. Daanan dagita nanang. Saanan ang mausar? Nagbuot to pa yung tidaduma. Ay sana mabalay nga ibasuram. Wano po uram dagita. Jak ito law, Mary. Ay nawaw. Amumay tamano atawunaan nga iduldulin ko dagita. Amuman na patod dagita kanyak. Mapamuki din puuran. Ay, sublim dagita akartaon. Ang nanang, awanan sirbi dagitoy. Di ko na pa. Agam no siya, napatag dagita. Iso nga sublim dagita, Mary. Isublim no kurak. Isublim! Uy, Mary, ada ka mat. Maki-stand bayak man kan ka, Mari. Ay, kunak man no dalusam ti bodega yo, Mary. Kumaa, ngamsaan kon nga intuloy, Mari. Apay mo, Mary? Madini nanang amay basura dagiti koleksyon na, Mari. Ay, gamit yung sapay mo, edi elementary yata yung tidaduma, Mary. Aywan, Mari. Papel, sapatos, bado, ken bagmi, idi ubing kami pailaang tilinaon day dya a bodega. Ay, kasta siguro at talaga dagiti babakit, Mare. Mahilig da amang iduldulin iti gamit. Kasta mo laang ninanang ko, Oray na perde a sapatos, idulin na lata. Dahita siguro, tay kun kunada sentimental value, Mare. Wen ay na, nakarugrogi takitaan. Awan mo ten sirbi na gijay, ngam ukupan nakit din. Imbis mausar ti bodega, saanan tanap-nap no mat iti basura. Ay, una yun aya. Umay ka no ni Manong Jonas inton bigat nanang. Anya ti umay na ibaga. Diyak mo nanang, kailiw na kayo siguro Ay, nawaw. Ay, kailiw na. Wano, adalaang ti masapul na. Ay nawaw, negatibo man nga minan adagos ti adda dita panunot yun nanang. Kabisada ti ugali day jaya kabsat mau. Imbis maragsakan kayo kumataumay ni Manong Jonas dito'y balay. Kasanaw, no maikot apaan nagtumanain. Awan mo't siguro ti makagapo tapno aramidan na ti kasta, nana. Ay, di mo man kanunungan ti aramid jay kabsat mau si Kameray. Nalipatam ka day, ti naramid na idi na minsan nagawid dito'y balay. Kasta una iti ungot na kanya. Iso nga ibagam, tauray saanin nga umay, no may natumula ang ungtan. Andag sapsapol iti balay nga abangan na, Mary ading kaw. Dayta ka diti umay mo ibaga, Manong. Uy, nalagip ko nga da bodega tayo. Mabalin mo adalusan na dyan. Tayo supay ipaabang yaw kaninana. Ado mo tinay karton papel, bado, kas kada kumpormi dita, Manong. Apay nga minadiyo po oran. No saan matla maus-usar, ibasura yukit din. Tapno saan napasalsali. Ninanang man ti kasaritam, Manong. Jakla kayat ti agsasao. May samat nga ninanang. Uray na perdi agamit. Kayat na nga iduldulin. Adda sentimental value dagijay agamit ken kuana, Manong. Isu siguro nga aging gaita ket di na kayat apuuran wenno ibasura tayo.
Unangam sayang mati oportunidad. Imbes sa pagkwartaan tayo na ita bodega. Ay kat kasaritam ani nanang. Bareng itulok na ti bodega manong. Imbagam ka di ka ni nanang nga irwar mo dagita karton manong. Amuna ka di? Di mo laptan ni bagbaga. Ay nawaw. Ang mga nuday tantupay ti pakaupayan na. Anya mo tanda kita koleksyon ni nanang. Agraman na perdi a sapatos kas kada agbubuot alupot. Kaya't nang iduldulin. Gagangay siguro iti bumakit manong. Sana mo tamabalin at ilang kayat ni nanang ti matungtong pal. Sayang mat ni maurnong ako maakwarta no may paabang ti bodega. Kita amkit day, no adda uman na yan dagita akarton iti kusina, ta iyakar mo langan ijay. Awan ti may pakitak no bilang man ta sa ludsudan ni nanang. Siyak ti makaammo ang makisarita ka ni nanang ading ko. Kita di mo manan ungungtan. Ipalawag mo ana sayat ken kuana tapno maawatan na manong. Ay nawaw, dinalo sang bagay ang tibodiga, Jonas, sa nakaw. Wala ta may paabang nanang. Sayang may. Ayan nga, dagiti koleksyon ko. Aday ti kusina tidaduma. Tidaduma impoor kon. Anya? Impo or mau kunam? Wala nang. Iso pa ya may warwara dita no sana mapuuran. Amo yumay, tanapatag dagi jay kanyak. Apaya pinuran yaw. Di kay makaaw-awat mo't nanang. Awan nga rod pa kay dulinan na. Masapo lang madalusan ti bodega, ta iso pa ti maurnong nga abang. Iso pa ya gastusin niyaw. Ay nawaw. Ay, saan? Ha? Saan na mabalay? Isubliyaw ti koleksyon kaw. Inong tamsamot ni nanang itay awanak manong. Talagang inong tak. Ay nawaw, imbagak mo't adi mo ungungtan. Apay, ag dram-drama man ang radya bakag. San mo't nga rod ama kasarita na sayaat. Amangan kunak no gimura. Anya ko mati gumuraan na, kat pudno mati imbagak. Diyak mo manong. Si kaman ti makisarita ken kuana. Di na matisumbatan no kasta nga da ibagak. Bay-bay am ni nanang. Agin man ang radya. Maray, nakitak mo't at dinalusan ni Manong mau ti bodega yaw. Pinuuran na paikit di tidaduma koleksyon ni nanang Ay nawaw, apay mo't piman. Kastamat ni manong. No anya tinapanunot na, isumat ti aramidan na. Ala, naimbag ano sana sa pulin jay bakit? Sapsapulan na nga rod mare. Iso paikit din tinakaupayan na. Di matan sumungbat no kasta kasarsarita. Ala, ni Manong mo nga may numaminsan mare. Sa bali mo ti ugali na. Dayta nga rod mare. Di na mo't pinanunot ti marik na ni nanang no aramidan na ti kasjay. Sa apay no agsasauday jay kakas lang makaungot akanayon mare. Ay talaga mare. Hot-tempered day jay ama ko na. Ada ako nanang. Ada inyawid ko alugaw para kada kayo. Nanang? Nanang? Ay nawaw. Di matan sumumbat. Sino ti sapsapo na merit? Ni nanang. Sa dino ti ayan na. Kita mi ti silid Diyak mo't nakita arimwar. Ay nawaw. Di mo nakita arimwar manong? Uy, amangan ko nakno na iturog naman ang dita. Awan nga ro dita silid na. Kasano nga awan kat diyak mo't nakita arimwar. Ay nawaw. Amangan mo't no gimura ni nanang itinaramid mo. Anya ko mangay ti gumuraan na kat pagsayaatan mo tinaramid ko. Kasano no gimura kat nagtalawan. Amom nga rod no sa dino ti pangsapsapulan tayo. Si kantumat manong. Napan mo pinuuran ti daduma koleksyon na. Amangan no limabas ni nanang iti paraangan yaw mari elang. Ala, awan mo't mare. Diyak mo nakit-kita. Apay, awan iti balayo? Awan nga rod mare. Rimwar asana nagpakpakada. Ay, saus, daytan mare. Amangan no na upay mo tin iti inaramid ni Manong mo. Day tamat laang ti atap ko mare. Bakit nga minin ni nanang yo? Iso sensitibo mo tin.
Di min amo no sa dino ti pang sapsapulan mikan kwa na mare. Ala mare, padasan nyo ati agsaludsod iti daduma akalugaran tayo. Amangan no adda iti uray may sa kadakwada nakakita kan ni nanang yaw. Sige, tatumulong ak tumot lang mare. Agsaludsudak met kadag iti gagayim ko. I-text ko no adda mo ti maalak nga impormasyon kadakwada. Anya ti masapul mo, Mary, nakaong. Amangan ko nak no nakita yun ni nanang tata. Amangan no limabas iti paraangan niyo. Saan may? Sa dino tinapanan na ay, ah? Atapan mi ang nagtalaw ti inami tata. Ay, nawaw. Itanda aga pa o nga agtalaw. Amangan no naupay iti panagsasao ni Manong Jonas kenkwana. Pinuuran pa'y ngamin ni Manong ti iduldulin na agamit mi iti bodega. Anya? Apay nga may napinuoran na. Tapno saan ka no amay wara-wara tata. Ay, iso matlagayam, ah. Amangan no na upayon ti inayaw kat nagtalaw ngagpaisaw. Rabiin, ngam awan mo't nga agawid ni nanang. Basol mo daytoy Manong. Diyak mo't impagarop ang maupay ni narang ading kaw. Intun sumaruno ngamin, di mo unay ti agungat ka ni nanang. Nang runa no may papan kadagiti koleksyon na. Tauray abubot dagita, napataglatakin ko na. Day, tatibindot ka. Ita, agparikot talang aron. Tadi tamad ammo no sa dino ti pangsapulan ta kaninanang. Anya nga tanumapan ka ag-report ti barangay hall. I-report mo ang missing ni nanang. Awan pa yung 24 hours. Hala, sapay lang ko ta malawlawagan ti panulot ni nanang kat agawi din. Talagang awan nakit-kita yaw, tatabelaw. Ay, no ada man nakita. Imbagak ko man ay ti kabsat mo. May sangal dawan ti napalabas sipod nagtalaw. Ay, ikararag tayo latan. Nga adday tinasaya at akasasaad ti inayaw. Wala tata. Inong tamsamot ka nung amin, iso nagtalaw. Wala tata. Aklo nag-anak kaungetak kininanang. Kasano? Uray na perde kan agbubuot kat iduldulin na pailang. Imbagam lat ako may tinasaya at anak kaong. No inong tam, sigurado anasaktan tirik nana. Anya ngay ngarod kat nalpasan tata. Uray agbabawi ak, napasaktanan tirik na ninanang. Abumon, tiaramidam iti sumarunaw. Talaga akasta, dagiti nataengan. Sensitibo daan. Nakitam ti bunga ti inaramid mo, Manong. Awanan, di tayo mabirukanan ni nanang. Sa pala ko ta adda ko maari na anapanan na. No awan ngay, sikan tumat ngamin. Agpatangkan ka. Inbagak mat adi mo ungungtan ni nanang. Wen, aklo na kabasol ko. Saan tayo mo ito na may subli kinalpasan? Kita ama, tama nga no po uram tanabat-bati ang koleksyon ni nanang. Saanan? Ore, agbuot dita. Dita yun pakibiyangan, tapno awan may bagbaga ni nanang. Saan siguro adi makkel ti isyo no impalawag mo anasaya at ti amin ka ni nanang. Saan na maulit dahi jay? Awanon, saan tayon nga amo no sa dino tinapanan na? Ay kat sapulan tayo ah. Awan mo't sa bali apapanan na. Sigurado nga dalang dito ni nanang. Wano amangan no aday kibalay na giti kukumari na. Agrubot ka nga rodan, tayo tasapulin ni nanang Manong. Nakaumay kayo magtatabelaw. Anda ka no nakakita ka ni nanang yaw. Iti ayan ti kumari na di takabangibang nga barangay. Ay, magyamanak Diyos ko. Amuyo ka din o sino ako kumari na, tata? Ay, dahi tate jak nasalunson. Isurok langan ti balay ti nakaibaga kanyak. Tada kayon ti mapan makisarita kadakwada. Wen man tata, kat agyaman ako na ya. Kasta una yung ti danag mi iti inami. Ito na sumarunaw, di mo kami ung-ungkan. No, adda kayat mo nga ibagakin ko na. Ipakaawat mo ang asayaat. Di ka agong unget. Iti kasta, sana masaktan tirik nana. Uwan tata,
Aklunak mo ito, basol ko. Sungarot nga agbababawi ak. Mala, sumurot ka kanya ka mapantay ti balay ti kumari na. Wala ta. Nay, anya ti hararamidin nyo ditoy. Manungal daw asinapsapol da kananang. Ay nawaw. Dakon kaya ti agawid. Tituyak lang ay. Iti anya kumama kagapo kat adamat balay tayo. Amangan no pagpupudutan dakmanan ni manong mo. No agawid dak. Iswa dituyak kaon. Saan, nanang? Siyak ti makisarita kin ni Manong. Ibagak adi na kayo ungungtan. Oh, awan latamu kong dita. Pinuran ng tupay dagiti koleksyon ko. Tagbubuot da ka nun. Di nala mo nga ikan mo titipatag dagiti bambanag na patag kanya. Pasensyaan yun ni Manong, nanang. Aklunan na mata kamalina dayjay. Iso nga agawid tayo, nanang. Sigaman ti makisarita kin ni nanang, Manong. Talaga ka ni, adi na kayat ti sumurot. Mabutengken ka. Ang mga noong tamto kanumanan. Nasakit pa ilaang tinakam na ta pinuuram ti koleksyon na. Kasano nga rodon na ita? Saan mo ta mabalin, adi to'y ti pagnaadan na? Isumad ti kayat na. Saan mo ta mabalin nga iguyod tayo nga agawid? Isupay man na napagsakit ang tinakam na. Ay, nayin ayat ti bumakit. Ingkayaywan, Manong. Basol mo ta pinuuram mat nga dagiti kagawa na bodega. Ay nawa ho, nayin ni nanang. Ala, ingkayaywan, tapno mayawid tan ni nanang. Nanang, pangasit agawid tayo. Diyak kaya. Awan pagdanagan niyo, saan kayon nga untan? Nagkamali aklaan nga talaga. Kasano nga ron mo dagiti koleksyon ko a pinuuram? Diya kon may subli ti pinuurak. Hanggang ikarik. Saan ko apuuran tinapat-bati nanang? Isa pangasiyo, agawid tayo. Saan? Diyak kaya ti agawid. Da kayo lang ang ti agawid no kaya ayaw. Saan kami nga agawid? Aging gadi kay agawid nanang. Amaw nga umay naklaang sukunay. Tapno adamanin ong tamid jay balay. Ay, saan nanang? No agawid kayo, ikarik asaan kayo nga ungtan. Saan lang nga na ita? Isublik ti koleksyon nyo iti bodega. Jakon pakibiyangan. Agpaisaw? Wala nang, promise. No agawid kayo, tulungan kayo pa amang dalos iti koleksyon nyo nga agbubuot. Alang araw. Agawid tayo, anak ko. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan akayat tayo, ibaga tayo anasayaat. Lawlawaan tayo ti panakaawat tayo, tapno saan ang mapasakitan tirik na dagiti dadakkel tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangidulinam iti napuskula jacket ko, pipito lakay. Ada iti cabinet mo, bakit? Ay nawaw, ti ko di mo idulin tara matag ita. Ne, sa dino ti papanamaya, bakit?
katrabain. Dati campaign rally dagiti kandidato iti ayan Damari Elisa lakay. Kahit, mapan ka manan? Una, mapanak agdengeg kan dumawat iti kwarta no adda ited na. Anya? Tapno adda may gatang iti masapsapol kan pangpariban ko matlaan ti daduma. Ay, agsardan ka man bakit? Nakababain ti kastang aramidam. Kanya tinakababain ijay. Na, dawatan mo't amin na politiko. Italaang mananday to'y. Iso agun dawayan tayo kitdi. Apay ka pa, oy. Good morning, lakay. Agtugaw ka tagkapita. Ne, mayat tiisem mo Luisa bakit? Siyempre, adamanan ng tud idirabi. Anya? 500 tinted dalakay. Isupay mo day jay Una yan. Day tagdawat ti amamait. Kano iso ti uso italakay. No man nagbabain ka, awan di ka makaraman. Kahit nasaya at nga rod ti kasta agalad ti may sabotante? Mang tadamot ngamin, no kasta dumawat kami. Ay pang-asim bakit? Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Ang tugaw ka din tagkapita. Inggatang ko iti tinapay ti inted dagiti kandidato idirabi eh. Diyak kayat dayta. Kukwamlatan. No siya, adda ti prinsipyo kiti biyag. Sa anak akasken ka amabay bayadan. Umayak man maki-standby tatang. Mayat apagpwestuan ti sangwanan ti terse na yo. Tasidag ti kalsada. Ay nawaw. Papay kuma no asidag iti kalsada. Sigurado nga ado ti lumabas nga kampanya inton madamdama tatang. Kahit Siyempre, panagdadawat manan ay unay ka na nakaw. Sana na saya ti kasta. Ay natatang. Saan nga uson ti agin sisingpet ita panawan? Hindi. Masapul anataraki tayo, tapno makaraman tayo mata. Kinapudno na. Dakkel matan ka tinaurnong ko. Nanayunan manan idirabi iti 500. No kasta. Si nga raw di tataulan ti asaw di rabe. Ay, nalabi ta kasta tatang. Narabihanak ka tanagawid. Ngam, worth it mat. Adamot na yon iti urnong ko. Unay kan Luisa anak ka. Para umit amin na lumablabas. Ay, nawaw. Mamin, ano ka di nga ibagak kada kayo? Amasapul anataraki tayo itaapanawan, tatang. Ay, siya kung di mababay ni ti kasta nga aramidam. Awatan nyo tayo vest, kalugong kan payaw ngayon tada. Na, di mo matgayam usaran. Ngam dawat ka matadawat. Saan nga ron agamit ti kayat ko? An-ano kumangay dagita? Kwarta ti ka sa pulak, tatang. Ay, diya ka maun. Na, awre ka. Ni tata kulas ti sumungat Di mo ibaga nga agraman ti ama ni Remy akalugaran tayaw nga ngay nga opisyal kadawatan may. Panawan kayo pa'y tatang. Kasaritak ni tata kulas. Tapno amok no kaano nga agawid day ta aremi. Arak mo, pipito lakay. Ay, nawaw? Nangalami ti arak bakit? Sa din no kumapay ngay. Inted dagiti kandidato Inted Wano dinawat mo? Awanan ti ado nga sao. Awatam kit day. Tapno adda agas ti bannog mo nga nagtrabaho. Ay, diyak kasapulan day ta bakit? Diyak kasapulan day ta nga arak. Sana mabayadan iti arak ti butos ko. Na, aginarte ka pa'y laang mat dita. Di mo kaya ti libre? Kas na ko nakitayan. Sana mabaybayadan iti uray anyaman ti butos ko. Aha, no di mo kayat. Mga among ka Syaklaan ti uminom. Nagadola ka nga artim dita. Adya ti masapul mo, pipito anak ka. Amangan, nulim mablabas ni Luisa dito itatang. Awan mo ta nakita. Sa dino tinapanandaya. Diyak man ang mutatang. Diyak nasiputan arim mormot gayam. Saan mo't nagpakada kanyak? Ay nawaw. Abangan no nag-house to house manain. Amangan ko no ag-house to house manen tatang. Ay wine, malagip ko man.
Nagawid sa amutin ni Remy dita balayda. Dako na ni Luisa kanyak iday. A plano na ti mapanidya balayda Remy. No kasta. Nalabit nga iti ayan da Remy. Tinagturungan na, tatang. Agkapay-kapay, Luisa. Ay, agyaman naklaunay Ay, kumusta nga iti kampanyayo iti sa bali a lugar? Nasaya at latamot. Kaya't kadya sa wunday ta. Adda namnama ang mga baka? Depende Makita inton malpas ti panagbubutos. Sapay la kuma tamapagasatan mo da tao. Ay, sigurado day ta. No saan ka nga imot? Talaga, mga baka. Kas ka nagiti daduma kandidato nga am mo. Ay, amakan kunak no. Adda pang merienda dita. May kakaditap no dumawat iti kwarta kanya. Ay, pang merienda laeng mat, no adda. Ay napasensyakan. Ngam sa anak akas kadagiti daduma a kandidato nga ado ti kwarta na. Ay nawa, nakaimimot ka mat. Pang merienda laeng di ka pa'y mangtid. Kasano laeng no makatugaw ka. Maawatan na kuma, Luisa. Ay, no kastalaeng awan latamok. Talaga adi ka mga abak. Uray pupuutan. Uray pupuutan day jay aremi lakay. Ay nawaw. Di ka maawatan bakit? Apay aya. Nakaimimot launay. Apay? Di nakainig ka ni ti kwarta, ididimawat ka? Iso akas tamot di bagbagam? Nakaimimot nga rod. Pang merienda lang mat adaw-dawat at ngam di na pa'y may tudmat. Saan mat nga amin na kandidato ket baknang bakit? At dalat dagiti simple a kandidato. No siya, jak to ibutos day ja aremi. Jak to pulos inayon tinagan na itilistaan ko. May sakamat bakit? Awan ti prinsipyong ipabayad mo ti butos mo. Ay wala no asino ti mangyawat, iso ti may lista. Nimbagngal daw yun, tataandoy. Ay, kastabat kan ka, Remy. Ibatik ko matoy daduma apolyetos dito'y tersena yun, tata. Ayun Ibatim laeng dita. Tamangala dagiti umay gumatang dito'y tersenak no kayat da. Agyaman naklaunay, tata. No adda ti tarpulin mau, mangipaskil kamutan dita sangwanan. Ay na, agyaman naklaunay, tata. Awan ka de, di pinordiyam ang mangiwaras iti pulyetos mau. Ada, ngaman manulaeng. Tamanulaeng mati budget ko. Saan akas iti daduma dita, akabailan dati mang purdiya iti ado. Kun mangtad iti pang merienda dagiti tattao. Tinapatag, kahit mayat ti serbisyom no mga baka. Laglagi pa, asan nga amin nga agbutbutos, kahit mabayadan. Sa bagay atata. Agyamanak manan. Mawantay niya man na. Good luck, iti pa nagkampanya. Na, adamot tarpulin ken pulyetos day jay aremi dito'y tersena yo tatang. Wan, inyag na pimanidikal man. Ay nawaw, apay a pinalubusan nyo pa'y laang amang ipaskil dito'y. Awan matadakas na katanakaw. Nakaimimot day jay kandidato tatang. Na, Idi napalak idyo balayda, awan pulos inted na, uray sa nga gasot no isaw. Saan lang nga day ta? Nagtamnay pa'y tiin pasangon na kanyak akapay. unay ka na nakaw. Di ka lagbay na rupat kwarta. Apay, suportaran nyo pa'y laang day jay areme. Wan, gaputamok akabailan na ti agserbay anakaw. Ay natatang, nagrigat to pa'y amadawatan, day taag sirbin tulakit din. Maawatan tayo kuma. Asaan nga amin na kandidato. Kadakal ti budget da para iti panagkampanya. Nupay kasta, ibutos tayo laktay da. Nang runa no amu tayo akabailan damay ti agserbay. Nakita ka naggapo ni Remy di tayan niyo na nahuana. Nagkumusta laeng. Apay kaday. Ibutos yo ka day dya kalugaran tayo nana. Ay katwon takas makita kat kabailan na mo tiyang serbay. Ay na,
Di yu ammo ti husto a kinatao day ja aremi, nana. Ay nawaw, anyat kayat mo asawaan, Luisa. Kano nakaimimot? Kasanumot anaibagam anaimot ni Rime. Ay, basta. Imot day jay, nana. Iso ano siyak tida kayo, di yu ibut-butos day ja tao. Amangan mo, no may saka kadagiti butantay. Mahilig a dumawat iti kwarta kadagiti kandidata. Iso akasta ti bagbagam. Anyati ko nam itayan na nawana. Sikat is istoryaan ni Luisa. Nakaimimot ka kanaw. Anya? Ay, jak maawatan no apay akas jaymutan ti bagbagana. Nasakit siguro tinakam na nana. Jak ngamin pinagustuhan idin amin sankat. Pinagustuhan? Wen, imay di mawat iti kwarta iti na minsan. Pang merienda na ko nana. Ngamjak piman nang tad. Takurang mat nga rod ti budget ko. Kunak to maut. Hostaw ti atap ka. May samo day ta Luisa. Rupat kwarta maut. Wen nga rod nana. Agam di mula ta ikaskasaw. No anya ti marmaritis na. Saan nga umanay day ta apakadismayaap. Panunutaw nga dalat na dagiti butantay nga adda prinsipyo na. Dagiti butantay asaan ang mangilakaw iti butos na. Ay bagbagaan man ta asawang pipita. Ay nawaw, apay ni bagat ka, nanawana. Nalaeng amang dadaol iti kandidataw. Saan laeng anapagustuhan ti kaya na mang dadaolan. Anya, Kinasaritak idi na minsan. Kanakuna na nga imot kanon ni Remay. Isuan na saysaya at no jak ibutaws. ay nawaw, uray da kayo. Kasta timbaga na. Kastamot lang timapan na is-istoryaan ni paradaan. Ay talaga rupat kwarta day tang asawam. Ay, jak ilibak dayta. Tapod numot nana. Tunggal eleksyon, kat may samot amang ilaklako iti butos na. Sana nasaya at ikastagalad ti may sabutan tay. Pudno launay nana. Mala, di kay madalagan. Kasaritak tumanan ti asawak. Nasaya at magtaimay ka dito'y balay, Luisa anak ka. Apay ka di, tatang. Nadamag mo ka da, iti chismis may papankan ka. Ay, nawaw. Anya chismis day ta, tatang? Rupat kwarta ka kanaw, abutantay. Asino mo tinakadamagan nyo iti day ta? Nangagkaw, ti saritaan na kitipada ka pasaheraw, idi na pasentro ak. Anya? Makitam da ita. Si kamot lang, tinakababay ni ti kastaga ramid mao. Sigurado aday jay areme tinangi marites. Gunggo nama, taugalim di parikaw. Dawat ka dawat. No di ka may kan, matitirik nam. Dadaalim pa yan di kandidato. Ay na, baliwang man ti kastaga ugalim manak ka. Laglagi pa nga dadagiti kandidato, ngawan ti maited da kwarta. Ngamayat mo ti serbisyaw akabailandangay paay. Tasyak pay lang tiguraan dagita tattao. Nagbalinak lang mat a praktikal takasapulan tayo nga rod ti kwarta. Saan ka may chismis no nagululimag ka? Si kamat lang ti makagapo. No apay anaamuan dagiti kalugaram tayo, ti maipapani ti aramid mo apa nagdawat ka dagiti kandidato. Duang aldaw laang kat eleksyonan. Makita day ja areme. Awan ti maala na abutos kanyak. Uray pupuutan na. Bakit? May salaang ti butos mo. No ado ti mangibutos kan ko ana, sigurado ang mga baklat na. Itikas ja kinaimot na? Para makita ah. Di kagsawa kasta, tano mga bak ni Remy. Awan nakababain ka bakit? Kasano ngagpatulong ka kan ko ana? No iso ti mapagasatan ngagtugaw. Nalpasen ti eleksyon. Nangabak mo't piman ni Remy, akalugaran tayo. Anya nga ti makunang bakit? Ay nawang, anya ko maitakanyak no nangabak. Di ka patangken ako na. Tsambalaang day ta. Saan atsamba day jay bakit? Talaga nga iso ti kayat dagiti tattao. Kung nagtumot kan ka,
Saan nga amin abotante ket mangilako iti botos na. Nangabak, ano nangabak? Awan bibiyang ko. Ammom bakit? Agpakumbabakan. Naibabain ka lang arudan iti panagdawdawat mo iti kwarta iti tiyempo ti panagkakampanya. Ingatong pailaeng mati pride mo akasta. Awanan ti maramida, tanalpas mo ti amin. May sublik pa'y nga ron, tinapalabas. Wen, di mo may subli tinapalabas. Ngam agbalin ko mga adal tinapasamakkan ka. Tainton sumaruno, di ka agbalin arupat kwarta. Saan aga po taawan tinaawat mo iti may sa kandidato, ket dadailemon. No iso ti mapagkasatan nga agtugaw, awan agbain kanto dumawat iti tulong kadakwada. Ay, wow! Pudno akasapulan tayo ti kwarta. Ngam di tay kumaagbalin arupat kwarta. Kas may sa abutante, adalata kumamat makuna a prinsipyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nadamag mo ka ti may papan iti dance competition ti barangay tayo, Marinanse. Anya day ta a dance competition, Mari Ophelia? Amangan matno para kadagiti agtutubo day ta, Mare. Ay, saan, Mare? Para kada tayo anataengan day jay. Ah, kastaya. Kat adda cash prize, Mare. 5 to 10 members ka, no? No kayat mo, mga ramid tayo mat iti grupo tayo. Ay nawaw, jak mat amo ti agsala, Mare. Amangan no RRT aktum lang ije stage no kwa. Ay, katag-practice tayo, Mare. Anya ti isala tayo ay, Mare. Ay, line dance lang, Mare. Saan mo ta komplikado day jay? O sige, Kayat ka di asawan day ta nga umanugot ka, Mare. line dance lang gayam, Mare. Kabaulak mat siguro. Kasta, kati kayat ko kan ka, Mare. Agbiro kak tungarudan, iti kadwata, Mare. Adamo gayam ti dance competition ije barangay inton fiesta, hinirlakay. Nandiyan ka mo bakit? Isumot tin baga ni Mari Ophelia itay. Makiline dance kami kanong nga road. Line dance? Amom ayat agsala bakit? Agpraktisa ka. Adda kanumat ti cash prize. Isupay mo't ano mga abak da tao. Ay da kayo nung kabailan nyo. Apay kiti na saan? Rugyan mi ti agpractice inton Sabado lakay. Nagtext ni Mari Ophelia kanyak itay ka. Kompleto kanumat tan ti grupo may. Okay laang mat siguro kin kanya lakay. Wen, awan ti parikot dita bakit? Nalpas metkit din ti trabaho ije garden. Mangiling ta kayo man iti kamote, nanang. Adapay mo tayo na iling ta idikalman o fili anak ka. Urang day jay, nanang. Ay nawaw, kasano akurang kada tayo laang matimangmangan. Umay dagiti ko kumarik inton madamdaman, nanang. Agpractice kami. Anya ti praktisin niyo? Sala, nanang. Para iti dance competition ti barangay tayo. No kasta, sumali kayo nga raw. Wen, kwarta ti premyo, nanang. Sayang mo day jay. Manungay, Ay, medyo dakkel mo ta, nanang. Iso nga agpractice kami mamata no maalami ti first prize.
Ay nga tararamidan na kita ako kumare, Mimi bakit? Ay nawaw, kas makita mo't agsalsala dalakay. Para iti anya. Para iti dance competition ti barangay tayo. Ah, isumat lagayam ah. Hey, medyo nakalmat nga minti premya, bakit? Isu nga ipapati dati ag-practice lakay, kayat dati mga bak. Ay wan ah, bareng mga bakda. Wen nga raw, isupay mo't maigatang kadagiti masapsapul nukwa. Naku nampay bakit? Ay gam, hapay di kamat na inayon iti grupo da. Tapno damat ti bingay maw, ah? Kayat ko kumaa, ngam nasakit mo't ti sikat data ulakay. Jakon kabailan ti agsala, ang mga nusyak pa'y ti mangdadael iti performance da ijay. Ada akon hiner lakay. Nay, narabian ka mait, Nancy bakay? Ay, pasensyakan. Nagpractice kami ngamin, tainton bigatan ti dance competition. Ala. Ay ginanaka nga ro din. Tamangan ta inton madamdama. Awan pa'y samot tinaluto amakan. Nakaluto akon itay awan ka bakay? Ay nawaw, pasensyakan alakay, naliwayak mo't nga agpayso. Okay laeng. Italaeng mo. Agyaman ak launay, tamaawatan nak. No kaasi ti apo, kat mga bak kami, bingayan kan tulakay. Lalaingin yung arod tapno mga bak kayo. Mano a minuto laangan kat mangrugi ti competition, Mari Ophelia. Ay, wan nga rod, mare. Itapay laang kat agnervyos akon, Mari. Ay, nawaw. Normal laang day ta, mare. No, pay kasta. Ag-focus laang, mare. Tapno saan kang agkamali. Sapay la kumaa, Mari. Relax, mare. Kalma ka laang. Aywan gayam, awan pa'y mo't ni Manang siya. Paumayan, mare. Adala na pan na intulod iti ayan ni nanang na. Kunak, ano saan tayo ama kompleto? Kumpleto tayo, mare. No mano tayo ang nag-practice, isumat ti bilang tayo nga ag-perform. Nakasarita kun ida, mare. Isu nga awan pagdanagam. Kumusta nga, Nancy bakay? Good news, lakay! Nangabak kayo? Wan, lakay! Da kami ti first prize! Ay, sos. Kay, naalayo mat lang ti premyo yo. Saan pa'y lakay? Itad da kano inton sumaro no alawas. Ay, kit nasaya at ano kasta bakay? Worth it ama ko na ti bannog yo. Pudno launay lakay. Talaga nga inpapati mi ti nagpractice, idi napalabas alawas kat. Kahit sagmamano kayo nga Jak pa'y amo. Makitan to inton umay alawas no kasano. Mabayadan pa'y ngamin ti inutang mi amerienda di tatirsina. Tinapatag, kat adda mabingay yaw bakit? Tapno adda mat serbi ti bannog yo. Himang pat ka din ni Ophelia, Mimi bakit? Awan pa'y lakay. Damag ka kat nangabakda ka no kahit. Aya, Dahil tatinangig ka o pagsasaritaan da, di tatersina. ay ka, nasaya at ano na nga bakda, tapno adamat ti gunggurada. Wan nga rod bakit? Sigurado makaramantaman no ko. Ni Ophelia pa'y ti kunam lakay, sigurado agumatang dayjay itilitsyon manaw. Rumuarak pa'y biit nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanaman akaw. Mapan ko alaan ti premyo mi nanang. Mai-release ka numatan ita. Sino ti kadwam? Ay, ko nanang. Siyak laang. One representative per group ka no. Siyak ti leader ka da kami. Mala, mapangkangarudan. Kita amlang taitid mo ti para kadagiti kagrupaw. Wan, nanang. Ibingayak ida. Awan maimbagak abukudak ti premyo me. Ay, uwan gayam. Awan ti pagatang yaw, nanang. Awan pa'y, adu pa'y mati abasto tayo. Kunakon kat, sikat ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Ophelia. Si Kamel gayam, Mari Nancy. Sa dino ti papanam. Agpasentro ak Mari, si Kangay. Ay, ikwa, Maray. Adala mapan ko gatangan di ta tersena. Ay, wan gayam.
Awan ka di pa'y ti premyo tayo, maray. Awan pa'y ti update da, no kaano ang mai-release. Awampay mat, maray. Next week, kunada idi na palabas alawas, maray. Wen ngam awampay mat. Ano usan tayo laangan nga orayan, maray? Bagaan na kaminto ano iteddan, maray. Wen, maray, di kay madanagan. Bagaan kay taw no addan. At patuloyak nga rudan, maray. Ang mga no atidugman ng tipila iti papanak. Sige, maray. Agan anad ka. Uray si ka, maray, agan anad ka man. Naalayo ka din ti premyo yo, Nancy Bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay ngay? Awan kanupay mo't kuna ni Mari Ophelia. Nasalaw ko di tadalan itay. Na, apay nga awan? Kat naala ka numot ng tidaduma ti premyo da? Ni, tiyak amo ti maipapan iti day taabanag, lakay. Amangan mat no napaninala ni Mari Ophelia ti premyo yo. Kat di nala ang imbagbaga. Ti kunana, kat bagaan da kami no mairilis ti premium lakay. Ay, saludsudem manen bakit? Amangan no addamat gaya man. Mapanak to iti ayanda inton bigat. Nasaysaya at pa'y bakit? Medyo dakkelmat nga men ti premyo yo. Isupay kumamat ah. Awatan niyo ti minarket ko, nanang. Ay nawaw, nagadaw na anak kaw. Wen takal-alak ti premium nanang. Inted mo ka di ti bingay dagiti kumarem. Ay sus, awan ti pagdanagan niyo may papan iti day tabanag, nanang. Palagiplaeng anak ko. Amangan kunak no malipatam nga ito iti para kadakwada. Ited kunto, nanang. Makauray damot Sige, sikati makaamaw anak ko. Siguraduam laeng ama ited mo ti usto abingay da. Iti kasta kat awan ti riray. Wen, nanang. Dagulit kayo mat. No in bagak awan, saanan ama sapul nga ulit-ulitan niyo. Agtugaw ka pa'y nansay. Agyaman naklaunay na namime. Anya nga minaw ti gagaram nakkom. Ada ka din ni Mari Ophelia? Awan ni Ophelia dito balay. Ada na panan na. Apay kuma. Ay, saludsudok ko man no naala na ti premium nana. Nadamag ko ngamin ang naalamat tan ti daduma ti premium da. Idi pa'y napalabas nga aldaw. Di na ka di pa intad ti bingayaw. Ay nawaw. Idi pa'y napalabas nga aldaw kunayo nana. Wine, kunaklaki di ano naala yung matin ti bingayaw. Naala na matgaya man. Apay ngay adi na intad ti bingay may. Agraraman mat day ta nga Ophelia. Ay nawaw, apay ka di bakit? Anyat na pasama kaya? Inala na kanu gaya man ti premium eh. Idi kanupay na palabas nga aldaw kuna ni nana mi may. Ay, kunak tumait. Naireleasen ti premyo yo bakit? Ngam di na mat imbagbaga kada kami. Pinasaya at kasarita yo manen bakit? Ang mga no nalipatan na laeng. Imposible mat ano nalipatan na lakay. Talaga kit di nga ingagara na. Kaya't na siguro abukudan ti kwartaan nagbanugan mi amin. Ay nawaw. Na, kasanong harudan day ta bakit? Ang mga no di na kayat ti mangibingay. Apay kumaasaan kat nabannog kami mat amin. Saan laang mat nga iso tinagsakripisyo. Sa bagay bakit? At dati puntom dita. Kasaritak dagiti kakadwami. Taalaan mi kin Mari Ophelia ti para kada kami. Ay, ngam nagpatangkan. Di bali latan bakit? Ited yun kan kuana. No sa anak nga agbitaw. Ni Nancy kay nakita ka nagapo dito'y balay bakay. Isyong agpay siya lakay. Ay dati may naimbaga. Sinalodsod na ti maipapan iti premiuda. Saan kanupay ngamin nga inted ti anak ta ti bingay da kuma. Ay nawaw. Apay ngay akas jay. Diyak amuman kin Ophelia lakay. Ay, saan mo't mabalin abukudan ni Ophelia ti Premiaw? Tanagrigatan damot amin, day. Day nga raw lakay. Mangbangag ko tinagan ko, nanang, tatang. Apay ka day? Kunak man no inted mo ti bingay dagiti kadwam ang nag-perform iti line dance. Nalpasan na, nanang. Naikanda amin? Wen, nanang. No naikanda amin.
Apay nga raw nga imay nagreklamo ni Nancy dito'y balay. Anya, ti kunayo? Imay ni Nancy dito'y balay? Wayne, nagsarita kami itay. Isungaan mo na ti maipapan iti bingay da adi mo inted. Anya? Talaga nga ulbud ka, Mari Ophelia? Ay nawaw, apay matakas ta, Mare. Amumi nga inalamon ti premyo a pagbibingayan tayo kuma. Di mi pay ammo. Amangan kit di no ginastos mo aminan. Ay, kwa ngamin, Mare. Ammo Mare, managim bubukod kalaunay. Ha? Ay, saan mo't, Mare? Bagim lang ti pampanunutem Mare. Nalipatam samet a nagtutulungan tayo dayta a premyo. Ay, agpalawagak, Mare. Ay saanan akasapulan Mare. No di mo kayat nga ito tibingay may, kukuam aminan. Angam inton sumarono, di kan agrekrot iti kadwam. Ag-line dance ka siksika. Aggagatel kamot amang igastos iti saan mo a kwarta. Mare. Uray dagiti kadwa ta anak line dance Mare. Nasakit tinakamdakin ka. Saan laang asya? Kasla ada ti parikot mo, anak ko. Nadagsan, Nanang. Anya dayja aya. Kagura dakdag iti kukumarik, Nanang. No ti premyo a ginastos mo ti makagapaw. Awan ti maibagak dita anak ko. Tabasol mo mulaang. Nanang. Nangip ipanam iti bingay daya. Ada na patagan ang usarak iti daduma a kwarta, Nanang. No siyak ti sika. Inotem abayadan anak ko. Ited mo ti bingay a para kadakwada. Ta nagsakripisyo kayo mo amin. Rumbeng laang nga ikam ida ti gunggunada. Di mo bukudan ti pagsayaatan anak ko. Uwan, Nanang. Ikarigatak nga agtrabaho. Tapno maitad ko tibingay da ginastos ko. Kasta uray asino mat. Maasar no kasta laang tinapasamak. Pagadalam dayta. Di ka aggagatel amang igastos iti saan mo a kwarta. Panunutem mo ti banog ti padam a tao. Nalawag ka day. Uwan, Nanang. Di kay madanagan. Anusak asukatan. Tapno awanan ti adu asa uda kanyak. Ikarik, saanan ang maulit ti kastoy napasamak, Nanang. Rumbeng laan nga agbalbaliw kan. Ta saan kan nga ubeng. Ay nawaw! Nuan niya ti paraken ka, isulaeng ti igastos mo. Di ka agagatel ang mangigastos iti kwarta asaan met a paraken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada ibagak, Nanang. Ibagam lang anak ko. Nagpakulay ni Trixie iti buok na, Nanang. Ay nawaw, kaano pa'y? Idi kalman laang. Kaya't kumatikas jay, Nanang. O, di ipakulay tamit ta buok mo. Anya ti kulay ti buok na ayan. Nalambaga, Nanang. O sige, ipakulay tamit ta buok mo. Green, pink, and blue. Tapno may mayat. Jack ipalubos ang maarta pandaya at Trixie. Ti kinapintas mo, anak ko. Agyaman na klaunay, Nanang. Iyuray talaang, ta saan pa'y nag-release ti lending. Di ka madanagan, ta ipakulay tamit lang tabuok mo.
Isuda lang ay ati kabailan na ti agpakulay iti buok. Ni Trixie ti lumabas nanang. Siripan niyo atap no makita yu ti buok na anak kulayan. Ay nawaw, nalabaga nga agpaiso ti buok na. Uray adayo kat makitkita. Siya ngay mat nanang. Kaano yung ngay mat nga ipakulay ti buok ko? Saan pa'y nga rod ang nag-release ti lending anak ko? Inton umay alawas ti release. No kasta. Masapol nga agurayak iti manong aldaw. Ano Di bali ta manunga aldaw laeng met. Di ka madanagan. Taartapan ta ti kulay ti buok ti kaaruba tayo. Sigurado kayo, nanang? Wen, kasaritak to ni Antim Nena. Iso laang mati adda parlor shop na dito'y lugar tayo. Agyaman akmanan, nanang. Aramidot ni amin para kin ka anak ko. Numasapol nga iyutangan ka. Aramidot. Apay, kapoy. Si kakadi tinagpakulayan ni Trixie iti buok na, Marinena. Ay, siya nga agpay sumare. Ada ka di parikot? Kulayam tuman mati buok ni tunet ko. Ay, nawaw. Ipakulay mo matibuok ti anak mo, mare? Wun amare. Na, tultulado mo sa ti karuba yung mare. Kaya't nga rodmet ni tunet ti agpakulay, Mare. No kasta nga rod, ibagam tao may dito'y balay. Inton umay alawas, Mare. Urayok pa'y ti release ti lending ko. Anya? Nanang, Apay manan. nakita ka nagpariband ni Auntie Sabet. Manan? Wan, numabalin ko makat agpariband kayo mat. Kan, gimatang damat lang nga agina iti terno abado da. Ti kayat ko, ada ko mamat terno abado ta. Ay, wala. Mabalin lat tamat anak ko. Adamot kit di ti sobra ti maawat ko iti lending. Si kanto ti kapintasan ananang dito'y lugar tayo. No mariband, ti buok yun nanang. No makita da pa'y aterno ti bado ta. Sigurado nga ado ti umapal ka data. Sigurado day taa, anak ko. Agbilib manen dagiti chismo sa kadatang agina. Agawa am ti agsagana to net. Anya to orasan. Agpalasak langan nanang. Agawa am kalpasan nga agpaparlor ta. Agdiretsyo ta ijay sentro. Gumatang ta ititirno a bestida ken bagta. Agpaiso nanang. Nakitak titirno abado da sabet ken Trixie. Madlaw asaglala kalaang dayjay. Itimol ti paggatangan ta. Tapno maartapan ta dagita nga agina. Saan ta paatiwan niya? Wan mat no kabailan da, kabailan tamat nanang. Isuda laang aya. Mala, agawa am nga rudan ati agpulis. Tapno masapatang. Sa dilo ti papanan nyo iti anak ta bakit? Apay kasta ti kawusyo. Nay, adda ka magaya man, hildo lakay. Nalpasan ti aramidam ijay talon. Saan pa? Hanggang mariknak ti bisin ko. Isa nagawid ak palaeng. Adda naluto amakan iti kusina. Si kamot ti makaamu amangan, tagdardaras kami. Ay nawaw, di mo pa'y sinungbatan ti saludsud ko. Sa dilo ti papanan nyo aya. Di talaeng lakay. Anya nga oras nga agawid kayo? Mabit kayo laang? Deta ti jak masigurado, tagpasentro kami pa'y inton madamdama. Kitaan nyo ta di kay marabyan. Wen, alas 3 siguro iti malum nga agawid kami. Ala, agan anad kayo ijay wag. Naimbagman ta nasapa kayo nga imay, Mari Helen. Saan lang nga agpakulay ti gagara mi, Mare? Di mo ibaga nga agpariband ka mat, Mare. Naalam, Mare. Ipaunat ko man matibok ko. Kat no straight matabuok mo, Mare. May mayat lata no mairiban. Tapno may mayat tibuya na. Sayang mat dayta no ipariband mo, Mare. Bagay mo matikas tabuk mo. Ay basta, iriban mo ti buok ko, Mare. Ang mga numadadaal tinatural a buok mo, Mare. Saan? Basta iriban mo, Mare. Ala, sikat ti makam mo, Mare. Basta imbagak ti pagsaya atam. Ay nawaw, di ka madanagan, Mare. Amok daytan. Ala, agtugaw ka nga rudan. Taon una nga iriban ti buok mo.
Agawa mari tadapay papanan mi iti anak ko. Ay na, bagay mula unay ti kulay ti buok mo, Tunet, anak ko. Uray mat si kananang, bagay mo ti unat a buok mo. Ala, tumakder ka nga ruden dita, taagpasentro tapay. Ay nawaw, tibayad yung ay mare. Aywan nga agpaiso, nalipatak mo tun. Nalipata mo no? Ay na, si kake di mo, mare. Adda pagbayad ko anya, ay nawaw. At to'y ti resibo mare, dahi ta ti bayadam. Wen, adda kwartak ita, mare. Awan pagdanagam. Adda pa'y suklit dita, Oh. Awan ti exact amount mo mare. Iload mo laangan itinumber ko ti sangagasot asuklit, mare. Agdardaras kami ngamin. Amangan numasapa man ng titudong. Inton maminsan tumanan mare. Sige, incoming. Agin lilipat manan. Kaya't naman ng ti makalibre. Ay nawaw. Nasalaw kumot iti dalan dahilen kantunit nga gina. Naan ano ti buok ni tunay. Inpakulay da nanang. Apay matakas jay. Di mo't may bagay kan kuana. Kasla rin bukid eh. Kat isumati kayat da nga agina. Ay, tila mo't ar-arabidan da kita nga gina. Di da nga rod kayat ti paartapan iti kaaruba da nanang. Anya, Kat isumat ti pudno. Iso ang nagpakulay ni Tunet iti buok na ta nagpakulay ti anak ni Manang Sabet. Ni Manang Sabet, nagparibandmet. Iso ang nagparibandmet ni Manang Helen, uray unat met ti buok na. ay unay ang dagita nga agina. Iyutangan dapay. Ni Helen met, imbis nga isuro na ti anak na, saan ta kanunungan na pay kide. Ay awan tinagdumaan da nga agina. Kasta talaga dagiti tao ang managapal ken saan apaatiw nanang. Uray awan kwartada, ipamuspusan da. Uray lending tinaggapuan ti kwarta, sigilat ta. Anya tinapasama kiti buok ni Tunet, Helen anak ka. Apayakas jay ti buok na. Anya ti makunayo iti buok ti apo ko yung ay tatang. Bagay nakadima lang. Saan apulaos? Kaslaan niya amatan tilangana. Ni tatang mo't bagbagay ng tupay. Maartapan na ti kinapintas ti anak ti kaaruba ming tatang. Di yung makita ya. Ay nawaw, pangasiman si ka Helen. Sana day ta mangikumkum para ti paglaingam. Pudno mo't ti bagbagak tatang. Day ta ti isura mi ti anak mau. Ay nawaw ka. Aguray ka. Nagpariban kan samay. Wen tatang, kunak ano di humadlaw? Nagpariban ka, tanay. Unat mutin ta buok mau. Ay nawaw ka. O sino tinangibaga nga ipakulay mo ta buok mau, anak ka? Siya ka mismo, tatang. Ay nawaw. Dahil ta, tinangigastusan nyo iti inutang ni nanang mo iti lending. Wen tatang, nagpakulay ti kaaruba tayo iti buok na. Iso akinasaritak mo't ni nanang. Kumkumpurmi mo ti paggasgastusan nyo nga gina. Uray ni nanang, impaunat na ti buok na. Kitahin nyo ita. Adayo anapimpintas ngam ni Auntie Sabet. Pangasim ang Tunet. Ubing ka pailaan ngam kastan ti kapanunutam. Sana nasaya at ti kasta agalad di may nga ubing. Pakaisagmakan ti kasta nga aramidin nyo iti inam. Kaslasaan anaragsak ni tatang iti kulay ti buok ko, nanang. Hindi mo latan ikaskaso ni tatang mo. Kasjay at talaga day jay. Nagadupay sa una. Anya ti imbaganakan ka ayan. Kumkumpurmi ka no ti paggasgastusan ta. Ay nawaw, anya ko matibibiyang na ngay. Saan mo't nga iso ti agbaybayad iti lending ko? Kasaritam to ni tatang, nanang. Makapasurun mo't no maminsan. Ayun, talaga kasaritak ni tatang mo. Bagbagaak day ta tao. Kontra na mula amin ang aramidon ta. Mabalin ka di, lakay. Yan yamanan bakit?
At naman ang plano yu apang igastusan iti kwarta ang naggapo iti lending. Mabalin ka di adi mo pagsasawan ti anak na. Di na kang pakibibyangan. Anya nga ron ti kayat mo ngay? No anyaman ti makitkitam, agulay makalatan. Saan mo't ati kwartam ti gasgastusan mi? Wen angam spoiled mo't ti anak mo. Naimbag ko maano pagsayaatan. Saan mo't nga ron? Lahita ti isuro mi ti anak mo. Imbes asuruam ko may tinasayaat. No kasta nga rod. Kontra amin nga ramidan me. Talaga akong traag. Ta saan mo't pagsayaatan ti kasta nga aramidan nyo? Gaputa nagpakulay kan nagpariban ti kaarubayo. Tulagan nyo mat. Anya klase ti kapanunutan dayta. Nagbinbinog kayo manan kanila kayo mo itay agsapa. Un ata makapasuron ti ugal yun na tatang. Anya ti inaramid na aya, adi mo nagustuhan. Kontraan na ti panagpariban ken panagpakulay mi iti buok tatang. Ay, so matlagayam Iti anya kumaaga po a kontraan na. Kat kwartak matar aramatak tatang. Kwarta anagga po iti lendeng, kunam Tatang. Amom anak kaw. Iti kakasta bambanag kat saan anasaya at amapan mo iyot utangan. Sikan tumot lang tagbayad no kwa. Mabutang lang nila kay mo no mailumlum kayo iti utang. Narigat mo't piman no maibayad lang ti kwarta ang nagbambanugan na kanag iti bambanag ngawan mo't kais-iskan na. Anya ti masapul yaw? Adda ka din ni Madam Helen, sir? Anya ti masapul yaw iti asawak? Umay ko kumasingiran ti bayad ti utang na, sir. In black na kami mo't ngaminan. Nag-live pa yan iti group chat may. Anya? Nabayagan day nga utang na, sir. Adu ti Karina kada kami, ngam aging gaita kat di mo't agbayad. Adtoy adtoy ti pamanaknak nga adda naawat na akwarta. Adda pa'y pinirmaan na. Naglukon na dya tao? Numabalen kat tulungan nyo kumati asawa yo, sir. Kasapulan mi mo't ngaminan ti kwarta nga inutang na. Mabit lang. Ay, agyaman naklaunay, sir. Asino tay jay tatang? Asino tay kinasarita yo? Ti tao, anagutangan ni nanang mo. Anya? Makitam day ta anak ko. Umaydan agsingir dito balay. Binayadan niyo ka di tatang? Sangaribo lang tinted ko. Ninanang mumut ati makaamong agbayad iti nabate. Narigat ti umut utang no awan namnaman na pangalani ti maibayad. Iso asika no adda makitam saan na masapul at uladam met. Kas kumay ti panagpakulay ti buok. Wen, tatang? Tiksaman ni nanang mo. Salud-sudom no anya nga oras nga agawid. Tagsarita kami man iti nalapat. Imay nagsingir ti nakautang amitay. Kat? Ilikak iti sangaribo. Bayadam mo't tinabate. Mangibabain ka. Ay nawaw. Bayadam sa kaagsao akas na. Asino nga min tinangibaga amang dad ka iti sangaribo? Wen ata nakababain nga ron. Isardeng mo na ita lending kas kadalon dita. Saan nga amin nga aramidon ti karo bakit tuladan nyo? Awan lang nga rodon makukwar tayo. Di pa'y kayat ti martapan. Anyan. Saan adakas tagpapintas? Dakes tautang mo tinagapwan na. Dahil nga ron, ti suro mi ti anak mo. Ti umutang. Ti makikompetensya iti karo ba? Ay, awan mong Helen. Anya na ito nakasakaw binagkat mo, anak ka. Gamit ko dagito'y tatang. Anya, Mabalin ka di adituya kun nga agnaod. iti anya agapaw, katadamot balayaw. Kasta unay ti ungit ni Hildo kanyak tatang. Adda nga min na pan nagsingir ije balay itay awana. Anya, Dituyak pa'y lang ang tatang. Diyak kayat nga inaldaw asir-sermonan nak ti asawa. ay di kagreklamo akas ka. Nga main, basol mo matlaang. Nagturid ka, mangigastaw sa iti kwarta, naggapo iti utang. Suruang paikid din ti anak mo iti linuloko nga aramay. Pastra ka nakadi at tatang. Ay saan? Sana mabalin nga agnaid ka dito'y balay. Ah? Agawit ka. Kapag saritaan nyo kung lakay mo, ti may papan iti adaw nga utang mo. Ano sama?
Kasi kamot lang tinangaramit iti padikot mo. Imbes nga isurom nito net itinasayaat. Saan takalukwan mo ti isursurom kenkwana? Ay, nawaw! Makontento ka no anya ti adaken ka. Di ka agpalangguad no nagtaon mo at iti utang. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam. Suruam kit di iti nasaya at ti anak mo. Tapno agbalinto anapintas ti biagyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.